Prije 17 godina počela sam raditi projekt Paprenjak tradicionalni hrvatski kolač koji je utemeljen na ideji iz knjige Augusta Šenoje gdje starogradska piljarica odluči raditi, odnosno radi cijeli život paprenjake, prodaje ih ispred katedrale i na taj način zarađuje za sebe potrebna sredstva i postala je dio jednog kultnog lika u romanu koji u stvari simbolizira sve što i dan danas o poduzetništvu možemo u stvari kad onako ide od starta prepoznati u toj nekakvoj priči. Naravno svaka priča ima neku svoju lijepu i romantičnu šemu. Kad ona prestane biti ta romantična šema, prelazi u posao. Mi se danas nalazimo u mojoj novoj tvornici, prvoj tvornici za proizvodnju paprenjaka. Kao i svaki drugi prehrambeni proizvod, on ima svoju fazu pripreme u kojoj se pripremaju sirovine za zamjes, odnosno masu ili smjesu. Tada se smjesa miješa, to je druga faza. Treća faza je stavljanje tijesta na formirku, formiranje bilo ručno, bilo kroz formirku. Četvrta faza je pakiranje i onda ide distribucija i prodaja.